Aduh balik rum mereka nak. Leku bila dapat sengai mata ngana. Si bude potu. Ditandi PCC kalian ya. Tapi latih nak urusan PC. Ejak kajian nyari akhir aku kok. Sepenting tangan anak pernah pondok. Njuk apa-apa. Sering kok dadi apa cinta di cancer omong. Assalamualaikum. Jong, bila datang Jong sing bani bagian mulian. Aduh kanan. Bila datang kanan. Karena bagi kirim. Jong, kaki bi datang. Sing bani liburan podo. Sing kok pernah bade pondok, Pak. Sing kok terambuh. Ambo dok remah Jong. Sing kok karep bagi ngirim leku. Ya ambu Pak. Sing kok tak mondok. Sambil apa pakai mondok. Sing kok tak kira dadi ustaz burung kiai. Aduh. Jadi kaki mulai aja kayak tak pernah. Iya Pak. Sing kok tak pernah kalian mulai. Kaki bi tak pernah bade pondok Jong. Sering tu cuna bapak aja Jong memudu kaki aja. Mari tahu ngaji. Mari yang di akhlak. Mari tahu halal haram maka lakuan. Mari tak butuh ngak bapak Jong. Masalah tadi kiai bung ustadnya Jong tergantung bulu nak koleng kaki. Enggak Pak. Kaki pakai sele ngocak ke singko colong sele ngabuk. Engkau tetap ambu lo mondok. Terus kaki bi ambol aku apa Jong? Tahu Pak. Dapat cangkak ke. Pokoknya singko lambu. Ya Allah. Andi anak situ karep pamondok ke. Kempas tak pernah ya. Palaku apa? Pada nyari akal, boy. Berilah aku syarat tanganan. Pola deki kana aja mau tahu sarana laku. Bisa beli ke produk boleh kan aja. Jong. Bodoh apa boy bapak. Ya kan aku Jong. Bodoh apa Pak? Ya kan atau Jong. Kaki lah kerambongku sih moduk. Leci kaki lah tanya tok Pak. Sing kore tak pernah nengi pondok. Iya engkau ambo. Kaki mula kelambu sih moduk. Wak pakai rambe aja tak ada. Kalah are aja. Tar ngarek dulu. Iya Pak. Sing kok angan ngarek ah. Sepenting datang apa mondok burung kaki. Jong. Kok cari sabak mungkar ya? Iya Pak, kelupain. Rasa akin mulai pangari. Mari tahu sarana laku.
Allah nih selamat langke cerengki begini nyari ilmu ya bi bapang lah suruh ngare cek kena ongku matong ke cereng anak ki begini nyari ilmu pangare Ya Allah. Tangan anak pakai ngangwan ngare abang muntuk. aku harus tak matong ke paken anang si suruh ngare bang tibing pas nang tenang wak kaki mek nang tenang dina ke anang wae pangare bang tibing kain nang tenang dina Iya bungko lah kaya pangare aja men. Tempo ada lako nih maroma. ya estan mo nanang kaki coba nih bekton ala aku ke bekton nyari ilmu kaki tak neser ya ke nak kana ki buru nyari ilmu palako Mangkar pada rumah pole men. Selain tangan aja lepa motuk. Yang tak pernah. Tapi bungko ya tes suruh ngare men. Ada apa kan haji pahajin juga ngalak renci bungare tar ngare. ya celana kana setia ke seruah ngare ya jinjingan nengku ntar ngare tempo nyari ilmu manoman boleh deki anang mon datang ke ya pola beli boleh ke pontu neser anak nyuki bektona nyari ilmu ila wis ya Iya men. Jong, takkan lagi lu. Jom jong, nyaman ngare dia. Leso pak. Tapi lah dina. Engkau tempo apa montu kangwan ngari aki ya. Ada gagal, tak jitu kegiatan rencana. Tepakah nak semelas pesopo ada.